Nalazim se u Kulpinu i predstavljam za prodaju jednu staru kuću koja je za potpunu adaptaciju u Mirnoj ulici naspram bašte dvorca Dunđerskog. Plac ima 2632 kvadrata i stambeni objekat uknjiženo 169 kvadrata, s tim što iza parcele na kojoj se nalazi kuća se nalaze još dve parcele ukupne površine 2187 kvadrata. Kuća jeste za adaptaciju, ali je zaista interesantna i veliko jedno imanje sa pomoćnim objektima. Priključena je, odnosno ima septičku jamu, u dvorištu je priključak gasa i evo da uđemo, struja je monofazna. Znači sada je stvarno u lošem stanju, zapuštena, ali će biti očišćena. Ovo je jedna velika terasa sa prozorima ka dvorištu. Sve je autentično, čak je i moleraj na zidovima ostao. Soba koja je okrenuta ka ulici. Dnevni boravak. Jedna pravilna prostorija iz koje se ulazi u spavaću sobu. Zatrpano je nameštajem, ali će uskoro biti raspremljeno. Uglavnom je sve zabaciti. I ovde se nalazi još jedna lepa velika soba koja je takođe okrenuta ka ulici, a povezana sa prostorijom pored ulaza. Znači imate 3 sobe, jednu veliku terasu, nema kupatilo, ali naravno može se napraviti. I sada ću vam prikazati ekonomski deo dvorišta. Ovde je pomoćni objekat i dodatno terase. Kuća ima podrum iza ovih vrata i tavanski prostor, radionicu. Znači ima dosta pomoćnih objekata, svašta može da se napravi. Ko je vredan, radan, želi da živi na selu, ima velike površine ukoliko želite da kupite sva 3 placa i da se zaista bavite poljoprivredom za svoje potrebe, da imate veliku baštu. Ovde je ambar, zadnji deo dvorišta i sada ću vam prikazati još druga 2 placa. Ovo su placevi iza kuće, skroz do onog bagrenjaka, a tamo se nalazi još jedna ulica, što znači prilaz sa 2 strane i zaista imate jedno veliko domaćinstvo. Master 021 nekretnine 064 6432 338. Još jedan pogled na kuću i ovaj pomoćni objekat gde ima vode. Ima bunar, još je ostao onaj stari, pumpa, roštilj i mala pomoćna prostorija. Znači kuća u Kulpinu može da se kupi samo kuća bez ona 2 placa iza. Mirna, lepa ulica, ko hoće se zanima.